Namar kajing sya pendik jong usodar jong ka shnong umba ha wayu officer jong katnat klaw ka Assam ubashong ha ka office ka badon ha ukiam utei usodar shnong ula pentip sya ka office jong acting aim jong ka hima nong mensaw bat menta kesengi kidkhot jong ka executive dorbar jong ka hima kilalik banbu da ka dor khas ha ka office jong u deputy commissioner ka West Kasil district Uba Servin Lengdo, Secretary Jong Kahima Nong Mesau, Habakren bat genong tho kubor hadin balami nakakam ratrekam Jong UDC, ulai tu ba UDC ulakular ban simkia ya ketika kam, bat unsaya kren bat kibor penia district Jong ka Kamrum. Bakin betha ya ki briu Jong katnat forest, bakim dei ban pendik ya ki pai ba ki basong ha ki khaput, kenang bakanwan ra ya ka shong suk shong sain. Tinakaleng Jong ika Kima Nong Mesau. Din mengiyok jitip na usular senong jong senong ba. Karena kalian jong di Assam Forest di awan ban pendik yang usular jong senong katau. Karena kalian jong dia mengiyok jitip itu ne. Inilah siam ya ka rai bangin wan ban ikendu UBC halor kene kam. Namar na kapor siya kapor. Na kalian jong forest keju ya wan pendik ya Sordar badi kinong senong hapo senong umba. Den mengeliok ban ayah kejing tho akmat UDC ban sentep halu halo kene kam. Dina kalian UDC ru la. Keren bat ni baru ong ba usa keren ya kene kam haki Bor district juga Kabup district juga Assam. Nagunta ban manra ya ka susu pusai ha po ka area bara senong tau. Tak de ka ba liok ban keren ni sini. Ikli anga upi dang dei ta sodar juga umba nga ong dei itu ngadon kami ya ki kindiat umba 10 minit andi akren anga dari akren ne long tei kamandre andi kan office anta dalawan na ta office lo ong nga ong trade tenga la ong to forest lo dia ya tu ya ki namar nga kren trade tenga la ong ta tadin ngata Tiang gila penrung cinong kat frying jalam labam lailak tengka nakasiying unta badang tao la kuli yang la kuli ang pidon kot don fla don midi pata ang don re na Assam ngadon ta na makalia unta tao la ki ding to yakingan pon no sa siya mamnigang arrest no direct unta si unta ya hang ta tinggal lagi kerdai ngala kila taung chang ban ngin ya kerdai do ban say mobile ban phone ya osia ni ha pi do la kenan no ya ne mobile ong khele no ngata Ini kerja mana? dia kan rutari ta umut khang kerdap ni nga saya kerdai no utan ngan saying ne utan budut cirut tan wala nga de tan no ya to pare sarot unta wada ay FIR ngala ay melawan pam yang kiying kisem yung trail ta hirap to kata ini kok na lawan ay Ini sudah senang juga mbak pisau.